Kawai na ki company penmi dobilat kabadan Halum Shnong East Dental Hills District. The Star Cement Limited mentakas ngi kala lej ban Synñiang da ki Tiar Sports ki bakan thup iki jersey, ki ball bat ki boots, shaki rang yale kai, jong kadol bar Shnong Mukhla Mission, West Dental Hills District. Hagani gaju kas ngi kate ka company dobilat kala ajing rap ru ya kabalang jong kate ka Shnong. Da ki Dustbin, shi benta banwan ra ya ka jingkhut jing suba, lembat ka song pisa, ha kabala samru ya ki Pla Kot shaki khanak school. Kani gajing ajing yarap jong kate ka company dobilat kalong shibenta na gajing kershan lang jong kate ka dorbar Shnong ban yarap ya ka company ban penkit ya ka machine he jong ka company ban jam shiliang lingba kate ka Shnong haduk ban napoi Halum Shnong bat ya kate ka machine la penkit ha kalenti ka bajangai ye. I think whenever you see this memento, definitely you will. When they young sнял кумену канай фи, вот то рё и пнё sanction, не бента каника protection wall йong каника мадан так йong и. Sнял кумену канай фи рё и sanction не бента у сна не ба рё и каман кате да хап ту ран да кре би чо сорок. Та каман кате рё и sanction не бента у пнчнай кате хейдур йong се gallery. But sagovi ke khubor go bhava ya ki kon control yong i. Kiwa dangi gini kisisni arsi di yok bola ni gini ki perlok yong na ki em company kami daw yo iya ka CSR fund ko daw ya rap nei bentau penchna ya ko bi ke madan futsal hei Ïaka Shnong Mukhla ke mi kate to lamba madan futsal ko siang do artificial to baru penchna ya kate ko dur ko wa ki khna yong i daw yo lu ki bat kam jo le man go galat kamai ya ka Shnong ka thau ni ka rat yo i ko man da wan gi bi le yo chim yo menti ni yo tung ta choi choi ni ki tiar le ni kat wa yo mo bon sen ho yo man kanam ti bu phai burom ta ngau kon tu ye phi mon ni kam wan e gi kon mo burom ye gi ki tiar gitar ki te e gi bat kam jo le e ga Mukhla man go ka nupsa ye gi vi to wan gi Shnong ki wa yo kat ni kat wa em wa wan ga development ni ka roi ka pa nampong man gi kinong angla henry i mani ginuk sai gi vitawan gi Shnong kiwa i pediang ni ya ka won ka roi ka pa ko wanra ya ka jingmentoy ya ka jingira kama da kalam mentu da karpa dia ki le hejo ipor kama ongo de lor ba ya pi gini kitiar gitar lada dang ye cho pi ne ba ti bai kat ka company mg lada dang ye cho pi snya ba ya rat i kon ro yong i he ki he kre ne ba ti pai bon du de pia ko re ko ti tu em ni degree ku per tadang karpa ye kin tu to la em kam gi te gilat i luti tu mestet man go wi la de ye gi la go e ki e khan ne usnya ba ku kun mu di gi khna kan ro ti once again I would really like to thank you because we in our life we have met so many people who have taken advantage of us but later once their work is done nobody remember us. But I would like to thank you that you remember. You remember and came back with your support. And I'm quite confident that this contribution of yours will be very helpful and will be a great contribution for our youth, for our village and for our church. इतनी बड़ी मशीन हमारे प्लांट तक पहुंच पाई और वो मशीन इंस्टॉल भी हो गई, इसके लिए आप सभी लोग बहुत बधाई के पात्र और जोरदार ताली हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये इस नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट अभी लग रहा है जो कि अगले 4 से 5 महीने में चालू हो जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस पूरे एरिया के डेवलपमेंट के लिए स्टार सीमेंट ने जो एक नया प्लांट लगा रहा है बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन करेगा, काफ़ी इफिशिएंट प्लांट है और इतना बड़ा प्लांट कोई भी नॉर्थ ईस्ट में अभी तक नहीं लगा है।